Hai khazan ni takuk tai bukuk song tai jotono no lam sogo Kokborok mik channel lo tinin belai ke ang khatong thogo belai ke norok bo khas rangjak nai tam ni ke tinin ni video hingke YouTube wo bahai ke rang ajinai ba YouTube wo bahai ke rang income khlainai aboni tui video slamka norok YouTube wo bahai ke rang ajinai ba bomti ke khlai ke rang aji manai aboni tui sai mana hingke o video no puilan simi paithak jora nai tongdi tamni hingke video no puilan simi paithak jora nai tong yang hingke kisa puno norok bujik lak YouTube rang bahai ke ajinai abo norok hamke saimang lak adang madang video naike phaidi hingke o video no norok puilan simi paithak jora nai tongke YouTube bahai ke rang ajinai norok hamke saimanai. So this video will be very helpful for you YouTuber rok ni bagi ta YouTuber rok simi buya je borok rok YouTube rang ajinai hni ajina mu sungui tongnai YouTube tui rang ajinani hni wan sugui tongnai borok rok hingke o video no puilan simi paithak jora cheske puno norok naidi phaidi hingke o video no cheng layan khazani ta khuktai bukuk song norok naidi. It's a surprise Google Adsense anu pin rohoka pin verification ni bagi Google Adsense iko norok naidi. Google Adsense o bisingo pin tongo hangke Google Adsense pin tamo norok no sawan kisisa nadi YouTube ajina thangke ba income khlaina thangke kwbangma condition terms and condition to tongo norok abos saima yang tongke o video ni through norok no tini sawan puila no YouTube norok ajina ni chengsa ma bukhago thangna hangke puila subscriber 1000 1000 subscriber nango tai 4000 watch hour views watch time nango 4000 watch hour watch time nango abo se first step nadi YouTube rang ajina hangke abo no first step monetization ni bagui 1000 subscriber tai 4000 watch hour gri hingke nini YouTube channel rang ajiwi manglak first condition abo ni pore 1000 subscribers tai 4000 watch hour complete khlaimani pore nini YouTube channel lo video wo YouTube ni channel ni video je nang upload khlaimani o video wo advertise phainai norok observe da khlai baksa video advertise phayu ads bolte advertise sang simple word advertise phayu video naya sakang advertise phayu o advertise phaima ba ads phaimani abono no aboni through no o advertise phaimani through no YouTube channel ni malik rok rang mano sujako ads phaika mane wan subsidy norok ni video ba YouTube channel lo je video upload khlai tongnai norok ads no ke bini rang habui tongkha nei wan sugi mangkha ang agi sanakok thangke video logi mano haipono kisisa srungnani bagi norok nai tongdi srungnani muchungya hangke to naya phuno chugo haipono saimana hangke video log nai haipono nai tongdi saimanai angagi kitsa puno kuno saimaya poriskar sujako kuno phuno saimania YouTube ni tui sibo sia YouTube ni tui haipono aste aste khlaite se YouTube ni related abo saimani phayo tabuk norok joto kisut bomti khe khlaita mo khlai phutu baike rtam ru abo no cinta khlaina nangya rungui thangnai sujako ang sanai norok abo rungui thangnai khlaite saimani thangnai experience ngai hangke how to complete 1000 subscriber and 4000 watch hour 1000 borok subscriber by complete khlainai tai 4000 gonta by ke complete khlainai aboni tui video norok ni bagui ang kokrok by srai ke salamnai future o video ni pore haipuno o channel nuknai leri funo mano video haipuno o channel how to complete 1000 watch hour and 4000 watch time Kokborok by no abo ang video slamnai norok update tongdi Kokborok mik channel ni subscriber ba norok saimana musungke Kokborok by poriskar ke saimana musungke o channel lo norok no a video upload khlai phunuknai norok poriskar ke bujiwan so 1000 subscriber by 4000 watch hour complete na nango first step je furu 1000 subscriber tai 4000 watch hour complete engke nini channel review o thangnai review automatic review thangnai nini channel complete engkha ba automatic YouTube review o thangnai jodino nini channel kaham poriskar hangke nini channel successful ngai aboni tuibo video slamnai norok tawanadi o channel lo Kokborok mik channel lo Kokborok by
joto borok no chubana bagui ang o channel no slamo o channel no norok joto saimanai technical bo nuknai entertainment bo nuknai norok saimang khna o Kokborok mix channel ni category so review thangbai successful unke amsung bai simi rang mangkha nita wan sudi rang manai hain haite kesa abo ke 1000 subscriber tai 4000 watch hour complete unke first step complete unka second step identity verification identity ni nung sabo nung tamo abo ni bagui verify khlayunai 1000 watch hour 1000 subscriber tai 4000 watch hour complete unke identity verification ni bagui YouTube rohorunai nini AdSense account no AdSense account tamo saime ke aboni tuibo videos lamnai tawana di khanai simi tongdi AdSense account no nini identity rohornai so verification ni bagui identity tongo voter ID card driving license Aadhaar PAN card aborok option tongo so tabukno sanamu chungno ang tabukno sai klangnai identity verification khlaipuru kuno tarudi tamurunai hingke PAN card only PAN card Aadhaar card o bomti kheru norok ang to rulia amon bagui ang Aadhaar card ni kuno related sana bothangia saibomaya haipuno the best thing tabuk ni jorawo Aadhaar remove khlaikipka YouTube Aadhaar remove khlaikipka tamni bagi yang saimaya so driving license bo it's not clear joto address rok arok kri voter ID card bo saimaya ani voter ID card role poriskar ke address kri amon bagi PAN card bo address kri but still then tangi address kri funo kaham belai ke PAN card hingke belai ke kaham tamni hingke it is linked with bank sujakok link with bank Aadhaar PAN card hingke bank by link khlaijak amon bagi bo acceptable so YouTube rok borok bukaya Aadhaar PAN card bank account by link so bank account no of course nini address tongnai so automatically YouTube rok amtike borok search khlai nini PAN card ni through nini address amtike no verify khlai kimnai so identity verification ni bagi best hangke PAN card ready ang wait like around 2 days 2 dini pore ani identity verification angka ani confusion tongo voter ID card ani address kahamunya kahamke poriskar ekdom clear address nya amun bagi ang abo rulia driving license bo complete engko kri address kri amun bagi rulia Aadhaar hingke to direct completely remove so PAN card kri hingkele PAN card slamna bagi chengsadi PAN card is valid PAN card tongke ekdom confirm ang sao ani 2 days baksa nike 15 minute ni bisingo ngi thango ni sao haipuno ani hingke 2 days nangka I am successful belai ke tongthoka verified by 1000 subscriber 4000 watch hour complete ngka abun pore identity verification bo paikha khlaibai kha ani successful tai tabu khungke norok naidi Google Adsense ni pin aboni pore Google Adsense ni pin abo pai sinadi ko Google Adsense ni pin phaikya so ang khulugya ko norok no phunuknai obo Google Adsense ni pin Google Adsense tamo saimai angke confuse tangdi ang video upload khlainai aboni tui Google Adsense ni pin phaikya o pin hingke Google Adsense no nung pin maru nai nung sabo tamo obo personally rohoro ikonadi Ojes Debarma ani address kwbangma tongo oro swijak tongo Ojes Debarma village iko PU PS phone number Agartala pin number rok oro kahamke rekha so abo rithini bo tai kaisa kok sanamu sungo phone number di Google Adsense wonorok connect khlaipuru ba link khlaipuru phone number ke direct post office rok nono rutuk mayangi tongke phone number o Google Adsense no rujak ke nono call khlai no borok rohornai ler gelak so Google Adsense pin tamo aboni ti saimi angke olo video selamana kok tawana di bahike YouTube aginai income khlainai aboni ti sita video related ing tonga ba norok no site tongo process tamo first 1000 watch hour 4000 watch time completing ka aboni pai identity verification abo completing ka third hangke Google Adsense pin marnai obo angrenai of course iko kunu sirjagya yang kisa kici kha bag dafru bag go dafru abo kici kha renai iko amtike chiro
phunuk ba chir kha ma so very happy belai ke tong thogo amtui success ekdigi rang to maya ko sujako haipuno rang manai abo asai tongo hai ke oro pin ni ko oro naidi so this is pin abo pin o pin no tabu pin verification no Google Adsense no norok madana iko direct norok no phunuk tongo kuno ham kri norok norok abo rupuno abo invalid ing thangnai tamni hingke ang already ang dai kiu nai no video upload khlaya sini ang already o pin no verify khlai kiu nai so this is my pin omtike pin phayo o pin no this is Google Adsense no thangui norok tam hni sanai enter ma khlainai submit ma khlainai hingke submit khlaike wise no complete mane successful all successful ni porebo tai kaisa tongo tamo hingke rang manai ble rang manan bagi tam khlaina nang bank account link mar sinai bank account ni bumung bank ni bumung tai bank account number IFSC hingke tai kaisa tongo barcode that is very important barcode aborok ni tui tamong nanang kumong nanang aborok tawana di abo ni tui ang tongo Kokborok channel norok no upload khlai phunung nai barcode tamo bank account bom tike kunai ba tamo khlai nai bom tike khlai nai how to complete 1000 subscriber 4000 watch hour aborok tawana di ang tongo norok no help khlai nai YouTube ni tui so ani 1000 subscriber paikha complete ka 4000 watch hour complete ka identity verification paikha tabu pin bo paikha paikha aboni pore jefru $100 $100 kawo afruno ang rang mansinai rang busung manai jefru mano afruno rongno phunuk nai so $100 complete khlaike afru rang manai so $100 complete khlaibai tam khlaina nang hke afru bank link ma khlaisinai nor so ani last step ani completing ka 1000 4000 1000 subscriber 4000 watch hour identity verification complete pin bo complete tai tabuk tamo ongna hangke $100 complete hangke bank ni link khlaiyi joto rubaikhe ang rang mankha so this is how you earn money from YouTube bo omtikheno rang aju kalaya tai hai kalaya hni sana bo mujungya YouTube bahai ke khlainai norok tawana di ang guide khlainai ang norok no guide khlainai norok no chubanai je mansa tobe norok comment box comment khlai sadi bom tui video sajak YouTube ni tui da sajak tamo Kokborok channel to technical tongnai entertainment tongnai blogs tongnai motivational tongnai kwbangma tongnai haipuno norok tini ni o video ni comment box comment khlai sadi bo video ang salamnai jefru comment box wo demand topic phayo abono afruno ang amtui hai video slaman so how to earn money norok saimangkha first step 1000 subscriber 4000 watch hour time abo first step second step hangke identity verification phayo identity norok verification ma khlainai third step hangke pin phayo pin verification ma khlayo Adsense no aboni pore $100 complete hangke apro bank link khlaiyi $100 complete hangke bank automatic rang hapsinai so this is how you earn money from YouTube kha khlayo norok video no buji khana hnai tai kha khlayo video norok chajak khana hnai video no chajak khe norok saimano tamurunai tam khlainai like runani tapokdi tai o channel no subscribe khlaya khungke o channel no subscribe khlai ruwi bell icon no sinirudi tamni hingke jefru omti hai helpful ba naithotok videos o channel no upload khlaijago afru no norok notification manano faidi hingke tai hai tai kaisa kok sanai comment box video bahai ingjaka comment box comment khlai sadi tai bomti hai video o channel YouTube related bo video upload khlainai comment box comment khlai sadi tamni hingke comment box norok ni bagino faidi hingke tinin bagi asung situng jotono no hambai